Oke guys, kembali lagi di channel Irma Safitri. Wih, kembali lagi bersama macam-macam barungan guys. Wih, masih genah deh. Wih, ada buto juga. Wah, salju kono sah. Ada barungan kodok. Wih, barungan kodok dipakai siapa ini? Mas Riko. Wah, Mas Riko. Terus barungan hitam dipakai siapa ini? Mas Jihun. Mas Jihun. Terus ada barungan singa kecil. Barungan singa kecil dipakai Mas? Wah, Mas Senip. Terus ada monyet. Waduh, ada barungan monyet, setan monyet. Terus iki apa sa jenenge sa? Wah, Tabang. wah, tabang. Raine ijo. Terus ada barungan jenggot. Wih, barungan jenggot dipakai oleh Mas Rama. Terus ada barungan singa besar. Wih, barungan singa besar dipakai Mas. Wah, Mas Abdul. Terus ada barungan ular, Elvan. Wih, barungan ular dipakai Mas Evan. Terus ada barungan hiu. Wih, kecil sing dadi, guys. Siapa namanya? Bedil. Wah, Mas Beri kelas berapa? Wah, kelas PAUD. Bangsane para Gandaro sewu. Sumikira saka sak tengahing papan panggonan PC. Angertiyo yen bumi bakal kababan kadadekke dadi Kutara Dina. Sumikira saka sak tengahing alas gagah wagi. Ayo. Yo ngentekke stok dulu. Kilo begulei.
Sumingkira saka satengahing papan panggonan kene. Pangertiyo yen bumi bakal kababat kadadekke dadi kutha raja. Sumingkira saka satengahing alas glagah wagi. Ayo.